Kako da aktivirate M-Click kroz E-Click? Za vas koji ste uvek u pokretu, tu je NLB M-Click. Sve što vam je potrebno je da imate mobilni telefon, Android, Huawei ili iOS operativni sistem i internet konekciju. Jednostavna aktivacija za sve korisnike naše NLB E-Click aplikacije kreće ulaskom u glavni meni uz odabir opcije podešavanja. Odaberite opciju M-Click koja se nalazi na desnoj strani i pritisnite dugme Prijava, Izmena. Potvrdite saglasnost sa tarifama naknada banke i pritisnite dugme Potvrdi. Nakon uspešne aktivacije stiže vam SMS sa kodom na registrovani broj mobilnog telefona. Pokrenite aplikaciju, odaberite jezik. Dozvolite pristup aplikaciji radi postizanja svih funkcionalnosti. Unesite aktivacioni kod iz SMS poruke i pritisnite dugme Nastavi. Unesite svoj PIN od 4 do 8 cifara i potvrdite ga. Pritisnite dugme Nastavi. Kreiran PIN možete uvek koristiti za prijavu, a u zavisnosti od vašeg uređaja, ukoliko želite, možete aktivirati otisak prsta na Android uređajima kao opciju za verifikaciju ili potvrđivanje naloga, kao i logovanje putem prepoznavanja lica za iOS uređaje. Personalizujte svoj profil ukoliko želite i pritisnite dugme Završi. Potvrdite da li ste saglasni sa promocijom bankarskih proizvoda, nakon čega ste ulogovani u aplikaciju. Dobrodošli u NLB M-Click. Dobrodošli u banku pravih prilika. NLB Komercijalna banka.